seguía indo, porque alguén sempre o miraba. Pero un día calisque as persoas morren e o mundo acaba. A alma de Madame de Quelbén pertence a Deus, e o seu lugar no paraíso está asegurado. A prova diso é que eu estou aquí. Aleluya, aleluya. Celebremos a vida e a pureza das nosas almas inmaculadas. Sí! Non levo tabaco. Pode pedilo. Os demais non me van dar. Se lle dan? Non mo van dar. Que se lle deran? Non importa, porque eu non fumo, nin teño intención de empezar a fumar. A ver a que ven todo isto agora. Quen son vostedes en realidade? E vostede que o que fai? Por que palidece? Que fai aquí un home do clero? Eu tan só metín a man no cepillo da igrexa aos cartiños. Iso non é nada. A ver, deixade en paz, xa está. Si, home, ten que haber máis. Eu construo casas que caen literalmente. Ese cambiamos realmente a nosa vida hoxe. Oremos na honra ao noso Señor. Mártir sublime, victoriosa